počnemo ljudi, znači danas ću pokazati jedan mod za Minecraft Shapeshifter, ali je za 1.6.2. Zove se Shapeshifter mod, znači jako je zanimljivo. Ali nešto za 1.6.2 sam izabrao. Nemam 5 dana plus ne radi, ali ovo novo. Oskam na 1.6.2. Znači sad ću vam pokazati. Vidite ovaj Shapeshifter mod. To vam je da se ovako na primjer pretvarate. Bilo koji. Mislim bilo koji mod. Znači jako je zanimljivo. Čovjeka, ali kad ste čovjek, kliknite ovo, znači vidite se pretvarite hero. Jedno je bilo da imate, ako imate skin, da vam to i ostane. Evo vidite sad. Gledajte kakve moći ima hero. Evo na primjer uzmem zlatnu lopatu. To što znači da slabo su sa... Evo sad ću, evo kad nisam čovjek. Mislim kad nisam hero. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, znači, evo sad s Herobrineom, vidite, to sam imao, i sad idemo na, znači sad idemo na sljedećeg moba, znači svinja vam baca ove hrane, baca hranu, vidite, baca hranu, onda idete na ovcu, ona normalno baca vunu, na primjer možete da menjate ovcu, onda kokoška baca jaja i kada pada vidite, onako polako pada, evo ovako, znači gest, s njima moramo da izađemo, nećemo da rušimo selo, baca je lopte kao što znate, već se prelazimo od drugog i Spider. Znači, on je meni jedan od najboljih u ovom modu. On može da baca ovako, vidite, ovu mrežu. A ovako, na primjer, napravite neku veliku mrežicu i onda kao tu uđete. I on može čak i da se penje, vidite. Onda idemo drugog. Krava, ona baca meso. Onda idemo na... Ok. Znači i sad idemo na ovo znate, da bacamo pečurke, ali sve je drugačije. Mislim je svaka. I vidite ovaj pas. Vidite, ovo mi kao da brzo trčite, ali ne znam zašto to sad ne radi. Kao ćete tu trčite, mislim, kao ste ludi, ovdje imate crvene oči pa onda idete brzo. Na drugog, to je mačka, ona stvara male mačiće. Onda evo idemo na Silverfish. I on može da postavlja isto druge Silverfisheve. Znači imate ovako kada se zavlačite. Možete to i sa mačkom, sa psom. I onda imate Squid. To onda baca ove vrećice. Vidite. I ide u vodu. Ja nisam sad bio u vodu. I Creeper. Zabao sam u bloku. Tako, vidite. Creeper, neću sad vamo da vidim. Ne na desni klik da puknete, nego vi možete da stavljate da će da bude eksplozija. Eto to na primjer. Onda imate Endermana. Ako već ne znam, vidite. Na primjer, uzmete neki blok, on drži i on može da se teleportuje. Idemo na sljedećeg, to je Snowman, on stvara ove pločice koje me nerviraju. I bacate ove grudve. Idemo na, vidite, skeletona. Znači, onda imamo ništa. Na primjer, evo ja neko da udara. Ja njega nisam ni probao. Znači, on samo to kad udara. On je tako sam. Idemo na sljedećeg. Znači, to je veštica nabacana. Na pitke povrede. I Blade, znači, to on baca
ali bilo je tako zapravo svako duže. Zombi. Meni je zombi, ne znam, jezdano se neće vidjeti, ja uđem u... Ali sad sam potrefio demonski. On se pretužava, vidite. Ako imam jako dobar ide, on stvara druge slajmove. Sljedeće je magma cube. Skače i zapaljuje bilo šta. Evo, zapalim i idemo na villager. Meni je on jako zanimljiv. Ovo napravite u preživljavanju. Ovo će biti najzanimljivije. Vidite da bacate item. Da bacate neke iteme. To su mi jako zanimljivi itemi. Eto, uzmete ih. Iron Golem, znači on koji je rekao raspalite, on odvaja. On ga raspalim. Vi nećete vidjeti kao na koji diže, ali tako to. I vidite sad s ovim betom, koji hignite, on se kao pretvori u vampir. Vidim da li su mu crvene oči, nisu ovdje. Kao ono vampir na crvene oči. On ima to sve i onda imate ovoga. On baca kugle, vitara, on isto baca kugle, bače goblika. Znači iza konja. On brzo trči, ali nema ability, vidite, piše no ability, jet sport i shape, updates comings. I da, to je to. Ljudi, to je bilo to što se tiče klipa, vidimo se